biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag ang orasyo, auntie. Si ka, adagaya man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyo, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kayo kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manakaw. Kaslanda kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sabagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jing antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla itala makitak day jay nga antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya Agsuplipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak ilibak. Kursunada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamaam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasang ka. Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. Adoy, agdudo mga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga rod, auntie. Ay, makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitlaan nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Una, takailiw kayo mat akabanding.
Nang runa dagiti agasawa aweng ken Hil. Aywen, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apin manaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ken ka. Ano sampay laang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kantong agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti saldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Katno kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ini bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam, Auntie Marie, ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta. Tani Auntie a mismo ti mangtangdan ken ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo, Auntie. At dangamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama, Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Marie. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto, No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantulakid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte di biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, kan ada itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso, Tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga roden Tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na paikayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang taal daw. Kastaman nga ro timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Jak mo't kayat apilitan.
Tama nga no, ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito'y balayo, balasang ko? Saan matata? Man-manong amin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangin iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tay tagan ko na. Angam ko na asan na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang ti pampanunutan. Apay, ada ka di problema? Awan. Uwing. Awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak ba maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa. Banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ka manan Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito ibalay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Saanan? man. Amang ano sa balit ipagawatan na. Iti panagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ti bagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay. Anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Ken ti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nag-iba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uwing, anyan day ta nga Di ibagbasa. ka naging didiam mo. At day ta dagiti kawas mo.
Alam, amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uwing, agpalawagak. Denggan na ko, ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga mapukawan iti trabaho. Iso atinong pal ko amin nakayat na. Narukop ka, Hil. Napatpatag ti kwarta kan kang ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag, Hil. Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay ti may sagong daway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya, Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita mo't ngayon mo na. Nana, Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na ni Auntie Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rokop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. napatid ka mat kada kami. Iso asike, mapakawan ka. Kat sapay la kong matasaan man ang maulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Nagbasul ka kat pinakawanda ka, panagnagkam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga aramid. Ala papagayam, di tamanan tinagibusan ti sabalimanan apakasaritaan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti Tonggal Maysa. Biyag. Titaw. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, kablaon te pa da Letty Miles, Arlene Gotgot, Florenda Gaspar, Caneleo Gonzales. Intay nga ro dandanggan ti episode 202. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagak madkan kang awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbel lang yung matjaulas ko. Ay na, agkakanat man ng tibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patib karam ti pakinakam mo. Di ka agpaabak ityan yaman na pagdaldalanam ita, Ma'am. 1 + 1 = 2. Ay na, Ngam, aduda matamap mapaniday. No ar-arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imblangan. datataw lang ti aso, Ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day chay. 3, 4.
Ada tikapsat ko, Nana Nadja. Adda barok, ala sumrek kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana, mabisin kami kat. Ay mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno a bangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne? At datay na bati nga aduboy dagsapa, Phoebe. Ingka man nga ron nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. At jay silid na barok. Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid idalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apa ngay? Manipod na tayo ti asawa na. Kas jay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Ala, mapan kanita yan na Andy. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak nga asawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam api ang mabisinak matlat ka. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Maglalawak ti bagbagam. Apa yan? Paruwaram day ta a babae. Kunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 1,2,000 laan. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang, Aklo na mun ti ipapatay day di bayaw. Nating nga rodan. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Tauray tulang Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti inted ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tayo wallet mo, Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayang mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang, Sa pulat man. Ay, ilak ko pa tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan no mabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanen balasang ko. Ay na, bye-bye ang pailaang nana. Ang damot na asawa ka mga sikasukan ko na. Ha? Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawa. Kaduan nakpaila dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbo dagiti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam a kwarta ni Manang Joy? Ada, ng basik. Manaktak ngamin day dya bagat na dya. Kanayon na sumrag iti silid ni Manang Joy. Kat, anyang aro di planong. Agnag tayo diti balay ni Manang. Pumanaw tayo niti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kat, kasanon na ti katulong ni Ipag. Papanawa kong day jay. Ta sigurado nga agbalin akong trabida day jay iti amin aganwat ta ditoy. Sige, nasaysaya at pay Andy. Tapno nawayata yung agunggunay dito unag ti balay na. Nasaya at matay may kayo Anday. Damagak kumano niya ti aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo dya ospital, wanuan niya. Di mon pa kariribukan day ta nana. Da kami, ti makamoy ti day ta. Ha? Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas demot ten tinagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na mo ten ti limbong ti panunot na. Iso panagkunak. Ura gawid kan sa? Ha? Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito balay ti kapsat ko. Tapno maasikaso mi anay bag. Ken tapno mabantayan mi. Andy. Iso pasensya na. Saan ka papapanawan? Ngam, bakit kan? Kasapula mo tinaan anay nga ina na. Ulitak Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. What? Ay, kat sige, ano kasta ti ko na iyo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikaso kan ni Ma'am Joy. Takabsat mo kat nga rod. Ang ipaagas yu kumaadagos ta manon nga aldaw sa bali ti jarna. Patsak nga agimbag pa'y ni Ma'am. Tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na day chay. Gapo iti ipupusa yun day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagitaan di. Ni Manang Joy. Nangalaam ngay. EJ drawer ti kabinet na. Ay, mga no nakita na.
Nakita na. Agam di na matla mo. Tato may tayab ti panunot na. Sumana umanan iti silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni manang mo. Sana maturog. Agpatpat na gasumana o. Huwag nga rad. Agam bayam. Yakar kong to ijay suli asilid. Tadayo iti silid ta. Tapmuray sumana o. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, daitid mo kanin na. Sikatimang pakan. Parang kayat na. No, sikatimang tad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mga tulat nga ruda numabisin. Tatang, kaya't puti ado amak-makan. Ngam awan mo tente karga di nagdakkel arif da Auntie Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makichindayin itong nadamdam anak ko. Wen? Anya ti kayat mo agatangan. Ado ti kayat ko akanan tatang. Wala. Ilista mga ruti kayat mo. Tagatangak amin, wan? Adun sa ti kwarta ma tatang. Wana. Inted ni Auntie Majoy. Aywan, agsangsangit ni Auntie Itay. Idi kwan, nagkatawa. Baybayam. Takas tati kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumrag iti silid na. Ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan. Tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako ka appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon da ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwarami na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ilako ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan mo't la maus-usar dagi jay. Pati ti TV, ilako ta. Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV. Manipod at the cellphone tayo. Malaki din. Ilako tan. Sige nga rod. Nairwar mo tindag iti daduma dadak kalakotson. Wen tanakatambak la dya silid. Iso nga ilako takit din. Tatang, anyat araramay din nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen dabirbiro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da Auntie. Tay talag kalkalkal ti aramidan nyo ko ni nanang. Apay, anyat sapsapulon nyo tatang. Basta, napatag-abanag. Ken, akin pulseras kan relo tinsuot yo. Ay, pang babae matday tatatang. Ken adapay kwintasyon. Inted ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae dagita. Itajukit di ka ni nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas anak ko. Ha? Ala, isimpam dagiti na erwar iti kabinet. Tama panak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet iji kahit. Inak kitaan, no adda iji ti sapsapulan. Andi, adda nakita ka adwa arelo. Nginginaan arelo dagito eh. Ni. Huwag nagpaso Kan, adda pa'y singsing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo duling ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mat, ikanak mat ah. Di ka madanagan, tayo ton malakok. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun, kasdainan. Agimbag tulat ta. Kasano ang maarami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon ay imbaganan, Aywan anya. Iso agundawayan tati panagbala na. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kun nalaing ako sila. Auntie, nagtimplak iti gatas yo oh. Adtoy, Naimas? wen auntie. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na po eh. Agsakit kayo ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Ken, daytoy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw na bisinan kayo auntie.
Kayat yo pay? Sige, kayat yo ka ditiin na pay. Tinapay kan tinapay laang. Ha? Gatas kan gatas laang. Eh, mabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan mananda tatang kananang dito'y balay, auntie. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayon. Saan kayo nagsuksukat? Buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Namalpas kayo nagdigos. Agtoothbrush kayo, wan. Nukuna damay sa laang ti alaam, may sa. Awan urban nila gatat tao. Rabin. Adeta. Alpasan na nadigos kayo, auntie. Auntie titual niya. Ala, intayon ije si Lidyo. Taagbado kayo, auntie. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at kabsat na. Ay, sapay ko matagim bagpay ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ja ospital. Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo kumabaybayan na po. Ta nakasingsingpot ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sa rungkaran inton bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, wan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, manang. Jakam mo da ita. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, wan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Dara! Tamahay mo tan. Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naakaw, naging kay balay da Ma'am Joy. Asidid mo't, exercise kumutan Isupay ngamin ti pagpletek. Ni Ma'am Joy dayjay agtaray-taray mag... Ano kasta? Saan nga yung paagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti. Umayan dagiti kabusur. Dagitadan! Agtaray ta! Ay na, di nakulipatan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugak, ma'am! Papanan ta, bakit? Tangay nagpailita mutlangan. Mapantag pa kita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Bareng adda libre a pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joy wan. Agibin ta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy. Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang tayo iti motorsiklo ta. Sige, sikat makam mo tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana kadagiti ilako ta kumaasa ni kuana pay. Agraman ti balay. Hangam at least. Ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alahas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ilian ako. Agbati ka dito ibalay, wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen. Expert na ito amam nga agmotoran ako. Agkimkimat pa'y. Awan kadwak dito'y balay. Tas saan mo tin ang nagawawid ni Auntie Joy? Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mo't kapotem. Nagpigsa titudo kan kimat. Agsardintan sapay, Andy. Sana yan, dandanitan. Partakak pa'y kititag pataray tapno makadanon ta dagos.
ken tatang ko, Nana Nadia. Nakimanda, kabayatan ti pa nagbiyahe da. Ay, awan nga rod, Barok. Makipagladingit ka. Kasano ang paitan? Awanan kaduak ni ti balay. Tapinanawan da kung dagiti dadaggal ko. Di ka nagladingit. Adda kami akaduam ka ni Antim Ajoy. Ayan nga tanyantik, Ajoy. Adda ijay pagagasan, Barok. Ha? Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Taadda ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rod, Nana Nadia. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Nonoy. Kat agyamanakan ka, Nana Nadia. Gapo iti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dagiti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnaadap. Talaga mat, Nonoy. Awan mang papanaw kan ka ditoy. Kan oray si ka, Nana Nadia. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, jak pumanaw. Idi pa ila kumaan, jak kayat ti pumanaw. Nga oray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, saan na ba, Nana? Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, Nonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka. Kat sana dahi tamanggun dawa iti pada matao ti aramida. Gapo tawan nagtultuloy adakas nga aramid. Bueno, gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Biyag. Ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nana. Ituloy mo ton ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti pada tangag basbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanam ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti balay nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ah, Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! wen sir,
Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija, iting kay pagkalkalan! Uwan, sir. Ay, ala. Kan, anak ko. Sayang nanang, adupay kumati maalata ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya nanang. Ala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutan day jay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, si kaman pa'y latagluto anak ko. Maulawak. Maditirik nak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariingdan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tadda ka katulungak. Agsakit ka kadi nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mo't analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ando tinaibol lang plastic dito yung pakanan Ala, akdag ito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Umadayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalaktadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanon? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungat.
Da kami iti asawak ti mang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay nauray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak insan Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan anang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela ak kano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakkan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice kan, wan? Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Ni tatangku, iba't patangku, ang sipod dan pupo, anak malang ngabkan ang angot ko. Isut payon, ni tatangku, arakan sigarilyo, sugal plastic nga do ay nawang bumangon diyak sa mapan nagtrabaho. At tuwing arudan ti champion tayo. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon! Simon! Kunaktupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak. Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka!
Agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran mintuman ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa, insan. Uwan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Ah, nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy oh. Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkankanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idinaminsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Aginanakan. Tainton bigat. At damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywan, auntie. Saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Kan unaan tanto pa'y nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Ngamapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak apay nga tan. Di akmantina silaw pagdanan.
Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ha? Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad jay. Inawagak ti kaarubay yu itay. Imbilin ko ti yu umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak, insan. Ngamyawid kun ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela?
Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpawat ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrubot tayo. Ha? Papanan tayo, Nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrubot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, Nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni Nanang agsing-singpet ka. Madayuan, hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamati lamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kuha, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kuha, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang! Kansaan laday ta? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado mat dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. Ha? Nagado a kwarta!
Uhen, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da atulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.